Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, pre svega zahvalan sam predsedniku Museveniju na tome što podržava međunarodno javno-pravne norme Uganda i što se drži principa teritorijalnog integriteta i podržava integritet i suverenitet Republike Srbije na celoj njenoj teritoriji, u svim međunarodnim institucijama, organizacijama i organima, što isto mi činimo kada je u pitanju Uganda i kada su u pitanju sve, razume se, afričke zemlje.